ejo umwanya wo mu biturika hariya muri Iran ndetse no muri na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wadutwaye byinshi nitwagaruka cyane kuri hano mu karere ariko uyu munsi ntabwo rwose turi bubagendane turize kugaruka ku butumwa ambasaderi w'u Rwanda muri Loni yagennye nyuma yaho ibihano bifatiwe u Rwanda koko twari twabibonye ko na guverinoma y'u Rwanda yavuze ko biri one sided ariko tugakomeza kwibaza impamvu ki FDLR idahabwa cyangwa se itagarukwaho ngo nayibonwe nk'ikibazo kandi nanone MONUSCO ibafiteho amakuru ahagije guturuka ku itsindwa rya FAR mu Rwanda mu 1994 kugera kuri exode niba ariyo nakwita exode yabo barwanyi bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na evolution yabo kugeza babaye FDLR imenasa u Rwanda kugeza aka kanya ni kuri 90.1 It is known, it is FDLR is assisted by the DRC government. It is there, it is known, it is in your reports. MONUSCO cooperates with the DRC government, with DRC FDLR is within FARDC, and it is known, it is in your reports. At FDLR iri imbere muri FARDC birazwi kuko biri no muri raporo zanyu. FDLR is assisted by the DRC government. It is there, it is known, it is in your reports. FDLR ifashwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo irahari kandi biri no muri raporo zanyu. MONUSCO cooperates with the DRC government, with DRC army, knowing FDLR is within DRC army. MONUSCO ifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC ibizi neza ko izo ngabo zifitemo aba FDLR muri zo. And what MONUSCO does, and this is on record, is to avoid units and battalions in which FDLR is deployed. Icyo MONUSCO ikora rero kandi ibyo biranditse birazwi nuko yirinda rwose kwegera inite zimwe na zimwe z'abasirikare izi neza ko bari mu FDLR. So which standard is that? That there is a formal military cooperation between a UN force and a government force that has a genocide force within it as long as they are not kept in the same units. Akabaza ati none ibyo ni biki? Niba ingabo za Loni zishobora gufatanya n'ingabo z'igihugu runaka ariko mu ngabo z'icyo gihugu hakaba harimo abakoze genocide hanyuma bakavuga bati tuzakorana nabo icyangombwa nuko tutisanga mu itsinda rimwe. Formally that is the position of MONUSCO. Rero umubigaragara uwo ni urwo ni rwo ruhande rwa MONUSCO. What does complicity mean if that is not complicity? None kwisanga mu bintu n'iki bivuze cyangwa ubufatanye ubu ni complicity ivugwa kenshi yo muri gushinjwa none ubufatanya cyaha n'iki bivuze n'ibyo n'ibyo atari byo. MONUSCO knows FDLR units are within FARDC units. What they do is just avoid those. So you can use them elsewhere as long as we don't mix. But MONUSCO irabizi ko FDLR ziri muri FARDC ariko kavuga iti mwe mushobora gukomeza kubakoresha icyangombwa nuko mutabazana mu matsinda twe dukoranamo namwe. You are in the same efforts. Ariko murimo gukora ikintu kimwe. Same military efforts, same military campaign. How did murarwana intambara imwe mwese murafatanya muri ingabo zimwe? This council to form that partnership. None mwebwe mu nyurabwenge zanyu nk'abantu muri hano murumva ubwo bufatanye ari ibiki? M23 against Rwanda. M23 are Congolese who are being expelled from their country. Ati murabizi ko bifatanya kugira ngo barwanye M23 barwanye u Rwanda kandi murabizi ko M23 ari abakongomani barwanira uburenganzira bwabo. Niyo nagarukira aho ngaho ndashaka kureba uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwaye mu gufata ibihano yaba
Martin Ngoga avuga ko biri one sided, ari nabyo yageragezaga kudemontra ko n'urundi ruhande mu kubahiriza amasezerano y'i Washington narwo rutakoze ibyo rwagombaga gukora. ubwo ruhande ndi kuvuga ni urwa Kinshasa cyangwa se guverinoma ya Kinshasa. nkareba niba ayo makuru yose bayafite, imikoranire hagati ya FDLR ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko bakarenga bagafata ibihano ku ruhande rumwe, bisobanuye iki? Ese nta butumwa bundi byaba bitanga ku ruhande rwa M23 cyangwa se no ku ruhande rw'u Rwanda mu bigendanye n'izi nama baba barimo? N'ubundi umuntu ashobora gutekereza ko ntacyo ziri butange, ko abo ngabo ari kubwira nibo ba nyirizina n'ubundi bari muri iyo complicité abashinja. Jado, unamuka udufashe. Ni abantu yicaye imbere, ndavuga Martin Ngoga uhagarariye u Rwanda muri UN, aributsa ko mu butumwa bwa MONUSCO babizi neza ko bakorana nabo baterabwoba ba FDLR ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nge ntatandukanya cyane n'ubundi influence yabo igera no muri utu tunama n'ibyemezo byabo bafata n'ubwo byashyirwa mu bikorwa, ariko bose bakabirengaho bakareba ijisho ryabo rihana rikareba ku ruhande rw'u Rwanda gusa, birengagije yuko n'urundi ruhande rutakoze ibyo rugomba gukora. Biratanga butumwa ki ku Rwanda no kuri M23? ubutumwa burimo butanga rero n'ubutumwa buri generali tunahora tugarukaho tutareba, sibyo? Ntago ingamba isi irimo irwana none mu isi ya none, icyo bita the global world order, sibyo? GWO cyangwa se global world order ni iki se? Ni uburyo abanyabubasha mu isi bahitamo uko isi imera. Bafite ububasha bwo guha icyerekezo, bwo guha isi icyerekezo. Yego. Icyo cyerekezo iteka gishyirwaho bishingiye mu nyungu zabo. Ikintu cya mbere icyo cyerekezo kitajyana nacyo ni icyitwa ukuri. Oya, ubu bwo rwose Chanel, ibyo bibazo byose umbaza nk'ibyo ngibyo nzabigusubiza mu kintu kimwe. Turi mu gihe cy'isi y'inyungu, ntabwo turi mu gihe cy'isi y'ukuri. Yego. Ibyo Honorable Ambassador Ngoga uhagarariye u Rwanda muri UN avuga, nyine biri muri raporo zabo. Yego. Za vuba n'uyu munsi bakoze raporo babishyiramo. Yego. Ariko se kubera iki batabikonsidera? Impamvu batabikonsidera ni uko si byo bigezweho mu nyungu. Amerika ifite imbere yayo umuntu wasinyanye n'u Rwanda amasezerano yiswa y'amahoro, umuntu ufite ubutunzi kamere buruta ubw'u Rwanda, umuntu witeguye kugaba ubutunzi kamere ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko abizi ko ubwo bukombe yabwagajije neza. Ibyo u Rwanda ntabyo rufite rwatanga. Icyo u Rwanda rufite ni ukuri gushingiye muri izo raporo, si byo bigezweho. Guca ku ruhande kundi ibindi wavuga ibyo ari byo byose si byo bigezweho. Ntago Amerika iramutse ari u Rwanda mu birometero bitarenze 50 uvuye ku mupaka w'u Rwanda hakaba hajagata FDLR, ibyo yaba yarakoze birenze kuri ingamba z'ubwirinzi bw'u Rwanda. Kuko yo mfite ubwoba ko mfite ubwoba ko perezida w'icyo gihugu cyaba gicumbikiye abanzi bizwi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba baramumaduye cyangwa se baramwayatoye. Urumva? Nawe rero wanyitatora kuri kore cyane. Mfite ubwoba ko baba baramukora ibyo bakoreye Maduro cyangwa se ibyo bakoreye Ayatora. Urumva? Kuko abo bo urumva mu by'ukuri
nta nubwo ari menase ku mutekano wa leta zunze ubumwe za amerika, oya ni menase ku nyungu za leta zunze ubumwe za amerika. Ku nyungu hari ikinyuranyo hagati y'inyungu n'umutekano. yego Kuri threat yo yitwa ngo ni iy'umutekano wabo baramena, nta chance baguha yo kujya ngo kuganira nawe. yego You can understand. yego aho ho turagenda. ariko kuwo babona ko afite intege nke, urumva, menase ku nyungu zabo isimbura rwose menase ku mutekano wawe. Ikimenyetso ni cyuko mu nyungu zabo ntacyo batiteguye gukora, inyungu barazihabwe. Bijya gushya bigashyuha, twabibonye tubisomye, abantu batangira kubikerensa ko mu birombe bitatu bikomeye mu gihugu cye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yagabiye leta zunze ubumwe za Amerika, harimo ikirombe cya Rubaya muri bitatu bikuru yamugabiye. kitari mu maboko ye kandi Yari abizi neza ko, urumva, abwiye abanyamerika ati iki gihugu kabone nubwo hari atari twe duhari, ariko igihugu kiracyari kimwe. yego Icyo gihugu cyose ni njye nkiyobora. Hariya rero nimugende muhakure bariya naho ni ahanyu. Aba ntabwo bashatse kumva icyo byari bisobanuye, ariko ntabwo bwakiye kabiri, urumva. Twumvishe ko uwari uri hafi ya kiriya kibaya mu minsi ishize yagombaga guhutazwa n'ikimenyimenyi. AFC 23 yahatakarije umuvugizi wa gisirikare. yego Abo bandi nabo bibuka ko ari inyeshyamba, bagerageza kubasubiza kuri. yego Amakuru ambwira ko ubu barimo bararwanira ku mbibi za Masisi na Warikare. yego ahubwo bohereje abakomando Kisangani. Iyo ibyo bibaye rero diplomasi garuka, ibya bihano bya diplomasi biza. Ikiri cyo ni ikimenyetso cy'uko inyungu za leta zunze ubumwe za Amerika mu kuzirengera nta nubwo babihishe. President Trump yavuze ko afite instruments, yakoresheje ijambo tools. yego Afite tools cyangwa se ibikoresho kugeza igihe inyungu za Amerika zigezweho. Nicyo cyamuzanye, ntabwo yabihishe. Make America great again. Igikuru nuko Amerika iba kugasongera, cyane cyane mu bukungu. ntabwo igikuru ari ukuri kwawe Chanel. yego tugaruke rero kuri ibi bihano. Abakongomani benshi barishimye, abitwa ba Mukwege bakora ama statement, ba Rukwebo baravuga bati Amerika urakarama, nubwo bwose barenzaho batari ko niba warakoze ibi wabatubwirira abashinzwe kubikora bakanashyiraho uburyo bwishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro wa 2773. Ibyo byose bikanganisha ku kuba abantu bari bategereje ngo ese ko RDF yahanwe kandi ariyo ishinjwa gufasha M23, birahindura iki kuri tele yo y'imirwano muri M23, mu bikorwa bya M23? Umaze kutubwira avance bari gukora. Ese ibi bihano wa mugani ntacyo bihindura? Bararaswa nabo baraza kurasa. Sitera uri muvuga? yego Bararaswa nabo baraza kurasa. Sibyo turimo kubona ra? yego Reka nibarize Rusiya gato. Rusiya muri Sud Kivu hariya muri biriya bisi bya za Fizi, hejuru ya Uvira bimeze bite? Ni hasi hejuru. Si hasi hejuru. Ibiheruka sinumvishe ko Nangora yaje mu rwose ifite imizi n'imiganda cyane. Angora se kaza akaba aribwo bagarikwa neza cyane. Sinumvishe se ko ngo yasuhujwe ngo hari umukoloneli wabo banza 00 bitaragendekeye neza. 00 Sibyo numvise. AKA 00 So yarahaguye. icyo ni kimwe. Sinabonye General Makengo wari wapfuye yazutse arimo ategura abandi. Abase arimo ategura ko mbona atarabasoje kaminuza, ko mbona imyambaro yabo igaragaza ko hari ibindi biteguye. Barabyiteguye cyane, ndetse nta nubwo ari ingabo zisanzwe, ni special force. Iyo noneho numvishe ngo ni special force
ntugire ngo ni na special muri special force kuko ngo ni mobile special force. mobile special force abantu bagera ku 1518 bajya gukora ibikorwa bya gisirikare mu buryo buri clinical, ntabwo ari infantry isanzwe. Oya, abangaba ngo bafite n'ubushobozi bwo kujya gusura umuntu ari umwe, yego, bakagira ibyo bumvikanaho barangiza bakagaruka. Rero ibyo byose biranganisha, ibyo rero ntago bigaragaza ko mu by'ukuri, uretse ko njye mbona n'amasezerano yarahindutse. amasezerano ya Washington inyungu cyari kimwe mu gice, RAF cyari kimwe mu gice cyari kigize ayo masezerano, ariko ubu mbona ahubwo ariyo nsa, mbona aricyo kigambiriwe ubu ngubu, imikoranire mu byo kubyara inyungu, kandi nabyo biri one sided. ariko babyita imikoranire, ariko mubona nta mikoranire irimo. nyamara ni imikoranire, ese ko yari regional, nta mikoranire irimo, ahubwo mbona ari imikoranire yuzuye. gute? mbona ari imikoranire yuzuye mu karere se bakungukiramo iki? kuko RF nyine birareba akarere kose. ako karere ni wowe ukazi, ni wowe ubizi, urumva ni wowe ukazanye, ariko ubundi ubanza n'ubundi ibindi bihugu bisigaye byose byo mu karere ubanza biteranye, Congo ababingana nayo cyangwa se biruta. ubwo na Congo y'ubwayo nta karere ako y'ubwayo ubanza ari 50% y'akarere, urumva. ariko ini chose sûre nuko ingingo imwe yananiranye muri aya masezerano ni iyi ngiyi, ni ukurandura byeruye FDLR n'imizi no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku Rwanda. kurandura FDLR ubishinzwe ari clear, ugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi and disengagement nawe ari clear, byanze. urumva niba byanze rero icyo gihe amabuye aratangwa, amabuye namara gutangwa, nyir'ububasha azane inyundo ze uko azumva. nyir'ububasha ariko niwe utorera kutarandurwa kwa FDLR. none se iyo mu bihano wabonye byafatiwe RDF n'abayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Rwanda, hari ijambo FDLR wigeze ubona? hari iryo wabonye? That's out of question for now, for them, urumva, for them. mwe ni muva aho ngaho, izo ngamba z'ubwirinzi ni muzikura aho ngaho, tugira amabuye twicukurira byo kuvuga by'umutekano wanyu muri mu muvugo bahangayikishije iyo chapitre. ntago nkundira numva uyu mugabo gato witwa Lawrence Kanyuka, numwe niwe ukuriye ubuvugizi bwa gisirikare muri AFC 23, akaba nawe ubwe n'umuvugizi akanakurira nyine iyo departement ya communication. Dès mars 2026, nous sommes présentement à Rumangabo. Ati turi Rumangabo kuri iyo tariki hari ku munsi w'itariki ya 3, où nous participons à la cérémonie de fin de formation de plus de 1518 éléments de forces spéciales mobiles. ari kuvuga ko baje kwitabira nyine gusozwa kw'amasomo. Ces éléments sont prêts pour servir, défendre et protéger les populations civiles victimes de la guerre imposée par M. Tshisekedi. Ati aba bantu batorejwe kurinda mu magambo makeya abaturage babaye ni ibitambo by'intambara bashowemo na M. Tshisekedi. Ils étaient venus volontairement et ils sont prêts pour défendre la nation, libérer le Congo des mains du chef clochard M. Tshisekedi. Ataba bantu baje kurokora abakongomani bakabakura mu menyo ya rubamba ariwe M. Tshisekedi. Kuba kubisobanuye iki? Chef clochard. Niwe muyobozi w'abakroshari Tshisekedi. Bisobanuye iki? Baba bagiye mu kayihayiho ko kujya gukuraho ubutegetsi. Reka tureke gutinda ahangaha kuko intumwa yacu ndabona yashyushye. Ariteguye ndamuha iminota rwose ye 20 n'ingahe. Ndavuga intumwa yacu mu burasirazuba bwo hagati. Ariko icyo nakubwira ni kimwe. Yego.
mfasha uzadushakira umwanya tuganire turebe ngo urumva hari umuntu n'umwe hari ibimenyetso byo gusoza iyi ntambara n'iyi midugararo yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubona hari inzira. ejo bundi binjije ibihumbi bingahe mu gisirikare gisanzwe, ubu binjije 1500 muri special force, nta kimenyetso na kimwe cyo guhagarara. Ku rundi ruhande niba winjije Angola mu ntambara ugasinya amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare nk'ayo twabonye Tanzania, Angola, South Africa, Burundi ni ibisanzwe, abo bose ukabazana hafi y'ibirombe n'abacanshuro. FDLR nta kivuze, ahubwo turabona amatangazo yayishimira Trump. yamushimiye se Iki? FDLR Ntabwo waribonye itangazo rya FDLR rishimira Trump cyane. Gatatu, the same Trump no mu gihe cy'amasezerano arohereza Eric Prince n'abambari be. Eric Prince ntagaza mu byo gucungera ko amahoro yubahwa, ntago arizo nshingano ze, ibyo akora birazwi, sibyo? Ni umucanshuro ufite itsinda ry'abacanshuro baza kurasa ku nyungu z'uruhande bahagarariye, sibyo? So icyo cyubwa cyose ikimenyetso cy'ahantu ngo hagiye kubahirizwa ibijyanye n'amahoro. Hari abafaransa ejo bundi banasuye na ambasaderi wabo Kisangani, ambasaderi w'abafaransa. Hari abafaransa bagera kuri batagera 26 bageze kuri 66 barimo gutoza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo kurwanira muri jungles, mu mashyamba y'inzitane. Yego. Ibimenyetso byo biraho sindimo mbibona. Officiel igika cya mbere nicyo kivuga ngo Uvira, byandikiwe muri Uvira ku ya 3 z'ukwezi kwa Werurwe. Le recommandement des forces démocratiques de la libération du Rwanda, FDLR, accueille avec une immense satisfaction la décision du département du Trésor américain de sanctionner l'armée patriotique rwandaise, RDF, et 4 de ses hauts responsables. Somera igika cya kabiri Derek nibwo yumva uko abantu bashimira abandi. Ubuyobozi bwa FDLR bushimishijwe cyane, turanyuzwe. Musomera igika cya kabiri yewe. Cette mesure courageuse de l'administration Trump confirme ce que nous dénonçons depuis des décennies. Ati uyu murava w'ubuyobozi bwa Trump ushimangiye ibyo twahoraga twamagana mu myacumi by'imyaka ishize. Le régime de Paul Kagame, soutenu par une idéologie expansionniste, neurotique, est le principal artisan de l'insécurité qui ensangrante l'est de la RDC. Ati rero ubutegetsi bwa Paul Kagame bushyigikiwe n'ingengabitekerezo yo kwigwizaho ubutaka cyangwa se yo kwagura ubwami bw'abanirotike, hagaruyemo ya nyine ubutegetsi bwa Paul Kagame niwe bufite iyo ngengabutekerezo, katuvuge ko bayifite. Iyabo yo ni iyi, tuzishyire ku meza turebe. Noneho perezida ngo ibyo ngibyo rero nibyo byateje ibibazo byose mu burasirazuba bwo hagati bwa Congo. Burasirazuba bwo hagati regana. Uzi ngiye ikibazo mbonamo hano. Hari imbwirwaruhame umukuru w'igihugu igeze kuvuga, avuga ko FDLR impamvu itaranduka rwose atari n'ikibazo cya Congo nk'igihugu, ahubwo hari n'abandi bantu bashaka kuyibona ihari, ndetse bibaye na ngombwa bashobora kuhitamo kuba bayikoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ibi rero dore ibido. Ushobora kubwira gute mu gihe cy'imyaka hafi irenga 30 FDLR igarukwaho byaba byaradaniranye ko yaba kwitinsura? Ntabwo byagorana. Intelligence izihari zirahagije kuroketinga amayelema yabo. Aryo wabo wanyumuherutse gupfa ejo bundi M23 yarasiye muri Noza muri Minembwe bari kare nako muri Noza hariya muri Rubaya. FDLR FDLR nabo bahirutse yari muri ho commandement ya FDLR. Abo ni abantu bahari bari reyere, urumva ibyo ngibyo rero kuvuga ngo babuza aho amayelema yabo ari ntabwo byashoboka. Reka tuva aha ngaha Jado, reka tuhave twerekeze